Ništa, ovako, iza nas je još jedna vrlo teška utakmica. Uspeli smo da upišemo prvu pobedu u ovom delu prvenstva na gostujućem terenu. Imali smo vrlo tešku, da kažem, utakmicu, pre toga derbi utakmica protiv ekipe Jedinstva, gdje smo se dosta istrošili i na psihološkom planu, također i fizički nismo bili baš najspremniji za ono što nas je očekivalo, međutim ekipa se uzdigla iznad svih problema koje smo imali. Iako smo na poluvremenu imali negativan rezultat, uspeli smo u drugom delu da odigramo jednu izuzetno dobru i kvalitetnu utakmicu, uspeli da preokrenemo rezultat, pored toga da stvorimo još dve idealne prilike za gol, ali mislim da je najbitnije iz svega ovoga da smo i dalje ostali u toj trci za prvo mesto. Ekipa je pokazala da posjeduje kvalitet, također ušli smo u željenu formu i veliki sam optimista, kao i cijela ekipa, kao i svi ljudi koji su zaposleni u klubu, da ćemo na kraju ipak uspjeti da prvi prođemo kroz cilj. Želeo bih ovom prilikom da se zahvalim našim navijačima koji su nam ovdje bili 12. igrač protiv ekipe Jedinstva Puteva, također i grupi navijača koja nas je bodrila i pratila gore u Aranđelovcu. Želeo bih ovom prilikom da pozovem sve naše vjerne navijače da i u nedjelju od 16 sati i 30 minuta dođu na naš stadion i budu uz nas i da nam pomognu da upišemo nova 3 boda i nastavimo borbu za to prvo mjesto.